Dobar dan, poštovani gledaoci. Dobrodošli u još jedno izdanje Mozart Newsa. Danas sa nama dobro poznata ekipa ponovo u starom sastavu. Naime, naš kolega Deki nam se vratio i svi smo jako srećni zbog toga. Deki, dobro nam došao. Tu su Neven, Željko, Ognjenka, a za početak krenut ćemo od realno najbitnije teme u ovom trenutku. Dakle, Željko, obzirom na to da se igralo, da je počeo završni turnir Lige šampiona, zanima nas, imali smo prvu tragediju Atalantinu, sve nas zanima kakva je situacija u Bergamu. Ćao Ivana, pozdrav svima. Pa slatko-gorka, mogli bi tako da definišemo tu novu situaciju, zato što su u Bergamu ponosni na ono što su radili, ponosni su i na to što su gotovo bili na minut od ostvarenja velikog sna, ali ostaje i gorčina zbog propuštene prilike i zbog odsustva pojedinih igrača, jer juče se videlo šta znači imati kvalitetnog igrača na klupi, jer Mbappé je promenio kompletno utakmicu i sada se u Bergamu pitaju šta bi bilo da smo mi imali Iličića, da Iličić mogao da igra. Po mnogima verovatno rezultat bi bio drugačiji, mada je Atalanta bila hendikepirana i sa Papu Gomesom koji nije bio na visini, nije bio onakav kakvog smo ga poznavali u poslednjih nekoliko godina od kako se vratio u Italiju i u Bergamo. Zatim je Atalanta bila i hendikepirana i to se podvlači da je Freuler u poslednjih 10 minuta praktično stajao jer više nije mogao ni da hoda, kamoli da trči, i tako da je jednostavno Atalanta igrala sa 10 igrača upravo u periodu kada je primila 2 gola od Paris Saint-Germaina. Takođe se kritikuje i Gasperini jer nije dobro rasporedio izmene, tako je doveo sebe u situaciju da nije imao više zamenu za Freulera, a takođe se spočitava treneru tima iz Bergama da je mogao možda i bolje da rasporedi izmene i da malo bolje iskoristi tu mogućnost da ima 5 igrača na raspolaganju u drugom poluvremenu za zamenu i da je se video veoma veliki pad u fizičkoj pripremljenosti Atalante, što nije do sada bio slučaj. Obično je Atalanta bila taj tim koji je, barem u Italiji, a i u Evropi na poslednjim utakmicama kada je pre lockdowna upravo ubrzavala u poslednjih 30 minuta i tada pravila razliku. Osim Atalante, danas velika tema je Juventus. Ono što smo vam najavljivali sada je bukvalno eksplodiralo danas u svim novinama, su glavna tema Dybala i Ronaldo, obojica na izlaznim vratima Juventusa, barem se tako najavljuje. Dybala zato što traži preveliku platu, sada se govori čak i da je on možda tražio 20 miliona evra godišnje od Juventusa i zbog toga se vrata za njega otvaraju da može da napusti Continasu, a Ronaldo takođe po nekim izvorima je dao mandat svom menadžeru Mendešu da razgovara sa Paris Saint-Germainom, mada pravo da vam kažem, ja ne znam šta će Paris Saint-Germainu Ronaldo pored Mbappéa. Jedino ako hoće Mbappéa da prebace na desnu stranu pa Ronalda na levu, ali onda opet gde će Neymar, onda bi igrali sa Neymarom, Mbappéom i Ronaldom i jednim napadačem. Ko bi onda tu branio, ko bi igrao u odbrani, šta bi se tu događalo, nije baš najjasnije. U svakom slučaju, velika je polemika oko toga. Gazeta dello Sport danas piše da navijači su protiv toga da Dybala bude prodat, i ako već treba da se žrtvuje neki fudbaler, onda je to bolje da bude Cristiano Ronaldo, a ne Paulo Dybala. Zatim De Ligt je se juče operisao i on će se vratiti na teren tek u novembru, tako da je to još jedan problem za novog trenera Andreu Pirla. Stigao je juče konačno u Milano posle 5 meseci Steven Jang, predsednik Intera, tako da se sada očekuje i sastanak, odnosno neka vrsta obračuna kod OK Korala kada je u pitanju Antonio Conte. Navodno je Conte tražio Auzilijevu glavu, odnosno da mu se pošalje Svilen Gajtan i da dovedu novog sportskog direktora. Neko čak govori da Conte želi u stvari da i Beppe Marotta napusti Inter, mada se smatra da bi to već bio preveliki zalogaj za trenera, jako prima 11 miliona evra. Teško je naći na tržištu generalnog direktora i takvog menadžera kao što je Beppe Marotta, mnogo teže nego što je naći dobrog trenera, jer vi ćete i naći trenera koga ćete da platite, ali naći dobrog generalnog menadžera u Italiji, barem to je veoma težak posao. Zatim David Silva odlaže svoj dolazak u Lazio, neki kažu da je to razlog, odnosno da je razlog glavni zato što želi veću platu i da je shvati, odnosno da su njegovi menadžeri i njegov brat ukapirali da postoji taj
dekret koji je donela vlada Italije pre godinu dana, po kojem se plaćaju manji porezi na primanja ljudi koji su građani Evropske unije, odnosno državljani Evropske unije i dođu u Italiju, tako da sada oni traže više novca jer su ukapirali da Lotita košta manje njegova plata nego što bi to bio, na primjer, bilo koji igrač u Italiji koji ne dolazi izvan granica druge republike. Roma traži golmana, sada je već sasvim jasno da Paul Lopez neće biti golman Rome i u sljedećoj sezoni, mada je veliki problem to što je on plaćen skupo, 23 miliona je plaćen plus polovina igračkog kartona od Sanabrije, tako da će Roma najvjerojatnije imati tu takozvanu minus kapitalnu vrednost, a kao mogući zamene se napominju Meret, Kranjo i Perin. I to bi bilo to. Još jedna mala crtica, Dušan Ristić, tako pišu, košarkaš bivši Crvene zvezde, odnosno još uvek je pod ugovorom sa Crvenom zvezdom ako se ne vara. Gazeta je danas objavila da će on danas biti u italijanskoj ambasadi da konačno izmoli i dobije vizu da uđe u Italiju, jer srpskim državljanima, odnosno svima koji su u Srbiji, a nisu državljani Evropske unije, oni ne mogu da uđu u Italiju, i tako da u Breši se nadaju da će konačno danas ambasada italijanska napraviti jedan potez sui generis i da će Ristiću omogućiti da uđe u Italiju, da se on priključi drugovima, svom novom klubu i da počne sa trenicima. Moraš da uključiš mikrofon, Ivana. Hvala ti puno, Željko. To bi bilo sve kada su vesti iz Italije u pitanju. Sada se selimo u Španiju kod naše drage Ognjenke. Ognjenka, drugi meč se igra večeras. Atletico protiv Leipziga. Atletico je favorit. Šta ti imaš da nam kažeš o tome? Treba da čuješ kako Španci to izgovaraju, to Leipzig, znaš. Zvuči nešto kao Leipzig. Imam da vam kažem zvijest koja je prije 10 minuta, svi su negativni, tako da svi mi koji smo grizli nokte ovu proteklu noć, imamo dobru vijest, znači svi igrači Atletika koji su putovali u Lisabon, došli su konačno ti PCR testovi koji su urađeni juče i tako, kao što uvijek s Atletikom do zadnjeg časa se tresemo. Uglavnom svi su negativni, svi mogu da igraju, što je za Atletico definitivno velika vijest i definitivno bio najveći problem. Dakle, večeras protiv Leipziga, juče su na konferenciji za štampu govorili Cholo Simeone i Jan Oblak. Simeone nije ušao u, kako bi rekli, provokacije, recimo, Nagelsmannove, rekao je da on ne želi o tome da komentariše, da on smatra da je Nagelsmann jako dobar trener, da je Leipzig dobar tim, da on razmišlja samo o tome i kako pobijediti, kako proći, to ne razmišlja apsolutno ni o polufinalu, ni mogućnosti finala, nego kao što je Čolo to uvijek zacrta utakmica po utakmica, partido a partido, i rekao je da ne da mu je važno da pobjedi, nego da je to jedina opcija koja sada trenutno stoji na stolu. Pomenuo je i ove zaražene od COVID-a, rekao je da on sasvim siguran da ni Šime ni Angel Correa nisu ništa tu neobično uradili, da je jednostavno takva realnost, a to je samo to isto rekao Jan Oblak. Malo su nam govorili o tome kako je stresna situacija bila u trenutku kada su se saznali ti rezultati. Što se tiče Oblaka, on je rekao da se čudi da ih smatraju favoritima, jer naravno to je sve u Atleticovom stilu, i ono što je interesantno za Oblaka je da je rekao, ne na toj preskonferenciji, nego u jednom intervju dnevniku AS, da ćemo o Chelsea govoriti malo kasnije, da sad nije vrijeme za to, tako da nije zatvorio vrata tom svom eventualnom odlasku. Dakle, suočavamo se sa Leipzigom. Leipzig bez svog najboljeg igrača Tima Wernera, to smo već znali. Ekipa koja je brza, nepredvidiva, gdje će se morati jako voditi računa o njihovim kontranapadima, o tome da se ne gube lopte. Znamo već sastav Atletika, u principu jedina sumnja je da li će igrati Trippier ili Arias, ali ostali će biti standardna ekipa, izuzev što zbog neigranja Angela Correa ulazi Meksikanac Hector Herrera u napadu, sad Marcos Llorente i Diego Costa. Dakle, Diego Costa ima
sa Lisabonom nerazriješene račune. Još jedna vijest za Atletico, koju su juče u principu prenijeli hrvatski i srpski mediji koja se pojavili na Mozartovom portalu, je da će novi rezervni golman Atletika biti Ivo Grbić iz Lokomotive iz Zagreba, da je njegova cijena otprilike između 4,5 i 6 miliona eura u zavisnosti od bonusa i da je najskuplji hrvatski golman, znači najskuplji transfer za jednog hrvatskog golmana do sada, što je jako lijepa vijest. Ja volim da se igrači sa Balkana iz bivše Jugoslavije gomilaju u Atletiku, to bi meni lično jako drago. Što se tiče ostalih timova, Barcelona putuje danas. Barcelona je isto juče imala, malo su se prepali, budući da je tim koji je počeo pripreme, znači ovaj dio tima koji neće putovati u Lisabon, pojavio se isto jedan pozitivan na COVID, Todibo, a uz njega je izolovan i Alenja zato što su bili u kontaktu. Međutim, tim koji putuje u Lisabon je ok za put. Zna se da idu svi osim Umtitija i Artura. Ide čak i Braithwaite, mada nije registrovan za igranje u Ligi šampiona, i ide Dembele, mada još uvijek nije dobio ok od doktora, ali oni se nadaju da će nakon treninga dobiti i opet podvlačim, pominje se da Bijeli kao Dembele trebao da bude neki faktor iznenađenja ovdje. I bomba, Željko, ovdje si ti govoriš o Cristiano Ronaldu, jutros je Sport objavio nešto što vam svima zvuči kao šala, ali izgleda da nije šala, da je Jorge Mendes između ostalog Cristiano Ronaldo ponudio i Barceloni. I kažu da je samo činjenica da je ponudio Cristiano Ronaldo Barceloni već nevjerovatna. Dakle, još nekoliko vijesti. Od Valencije se oprostio kapiten Dani Parejo u suzama i na preskonferenciji koju je organizovao svog stana, obzirom da nije mogao da ga napravi sa Mestalje. Valencija planira da proda još i Cilesena i Rodriga Morena. Juče su bili protesti pred Mestaljom u kojoj nekih 1000 ljudi su stavili svijeće i tako pozivali Pedra Lima da se urazumi. Međutim, sasvim je očigledno da nema fudbalske logike u upravljanju Valencijom, apsolutno. Peter Lim je apsolutni gospodar i on želi da ga se sluša, i ako ga ne slušaju, ti koji ga ne slušaju idu. Čak nema više ni ekonomske logike, jer mu igrači svi odlaze praktično za male pare ili za džaba. Sa druge strane, naravno, imamo Villarreal koji se o tome bogato koristi i koji pravi fantastičnu ekipu. Iz Reala malo vijesti, prodaja kupovina. 40 igrača sve skupa Real ima zajedno sa pozajemljenima, dakle mora da izađe dosta njih, i novosti, dakle sa dolaskom Odegaarda šta će biti sa Modrićem i sa Iskom. I večeras počinje play-off za ulazak u drugu ligu, znači one čuvene naše epizode sa koronavirusom, dakle igraju Girona, Almería i Zaragoza Elche, tako da ćemo konačno znati ko je treći uz Huesku i Cadiz, ko treći ulazi u prvu ligu. I nastavlja se COVID, još 6 pozitivnih u Athletic Bilbao, 1 u Valladolidu. U Španiji će se definitivno morati izraditi protokoli kako će se tretirati ti ljudi, zato što je to izgleda postalo dio svakodnevnice. Toliko za danas. Nadam se da ću sutra doći sa jako lijepim vijestima, a ako me ne vidite, to znači ako smo izgubili, bojim se da me neće biti bez mambalovanja. Hvala lijepo. Hvala ti puno, Ognjenka. Selimo se u Englesku kod Nevena, odnosno nije još uvijek tamo, ali selimo se kod njega kako bismo čuli vesti odande. Nevene, šta nam sve ovo kažu u Manchester City? Da li se i oni nadaju da mogu do peha? Pa naravno da se nadaju, svi se nadaju. Ja za početak predlažem od sada, dakle u ovim našim javljanjima, ko prvi spomene COVID, plaća večeru za sve. Znači, prvi put kad se vidimo. Tko kaže COVID, odmah večera za sve. Ognjenka će da bankrotira. Ja ću da bankrotiram, ali nisam ja kriva. Ja stvarno meni je jako čudno da kod vas toga nema, jako mi je drago zbog vas, ali kod nas je 55% vijesti vezano za COVID, tako da... ali se pravimo da ne postoji. Ili prenosi, pa nema smrti, Željko. Ja tebe, Ognjenka, držim izravno odgovornom za sve što se događa tamo i ako spomeneš COVID još jednom, gotova si. Ja ću, bojim se da ću vam plaćati još puno večera. Odlično, evo, pa to je naš cilj. Željko, dečki i cure. Može, nema problema. Znamo ko je kriv. Kad dođete do Španiju, kad dođete. Što prije nadam se.
Ajmo što se tiče Engleza, završili smo barem sa ovotjednim utakmicama engleskih klubova, dakle tu nema sad previše nekakvih vijesti. Naravno, engleski mediji žvaču sve ono što se događalo ovoga tjedna i žvaka će naravno do sljedeće utakmice, pa tu sad nema nekakvog prevelikog prostora. Manchester City naravno vide već europskim prvakom, ali tako je to u engleskim medijima koji su vrlo onako, znaju biti oštri, ali znaju malo i previše poletjeti, pa onda to jedan dan izgleda tragično i sve je loše, drugi dan sve bude krasno, divno, svi su prekrasni, njihovi klubovi su najjači, no nije to samo karakteristika engleskih medija, već i evropskih općenito ili bilo kakvih kada je u pitanju najpopularniji sport na svijetu. Ono čime se više bave i što razmatraju gotovo svi mediji u Engleskoj, a naravno i zanima sve navijače, jest taj prelazni rok, odnosno tko se na koji način popunjava. I zanimljiva je vijest da se Manchester City uključio u utrku za Bayernovim Thiagom Alcantarom, dakle vezni igrač kojega očigledno žele mnogi, ne samo Manchester City, i Liverpool je jedan od tih klubova također koji se spominjao kao netko tko bi ga volio imati u svojim redovima, no kažu da bi sada Manchester City sa ovim svojim pokušajem dovođenja Thiaga u njegove redove ipak mogao biti izdašniji od Liverpoola i da na ovaj način nekako Manchester City postaje prvi kandidat za 29-godišnjeg veznog igrača Bayerna. Mogao bi im biti itekako potreban, kako znamo, Guardiola sada radi jednu novu momčad sa svim ovim igračima koji su napustili klub i Thiago Alcantara mu je idealan igrač koji bi mogao pronaći svoje mjesto među plavima. Također, što se tiče Manchestera, Manchester United naravno ne stoji sa svojim poslovima, iako su, kako to oni sami javljaju, sve ove prelazne rokove, odnosno igrače koji bi trebali doći, odnosno otići iz kluba, stavili na neku vrstu čekanja dok se ne riješi situacija sa Jadonom Sanchom. To sada već postaje nekakva mala trakavica, ali nadaju se da je ta situacija riješena, jer Jadon Sancho bi trebao stići iz Borusije, 20-godišnjak kojega silno žele, i tu su se sada upleli menadžeri u čitavu priču. Navodno se opet sada radi o nekakvim različitim iznosima kada je njegova plaća u pitanju i oko toga se pregovara. Manje više po ovomu što se da iščitati iz engleskih medija, svi vjeruju kako je to već sklopljen posao, ali da na ovaj način ipak pokušavaju agenti Jadona Sancha ipak utržiti što više novaca za njegovu plaću, a naravno time i za sebe i za na neki način napuniti džepove svima onima koji posreduju u tom poslu. Kada smo već kod Manchester Uniteda, onda treba spomenuti Jacka Grealisha, kao što znamo još od prošlog prelaznog roka u zimu, kada je situacija još bila dobra, dakle nije bilo koronavirusa, se govorilo o Grealishu i mogućnosti njegova dolaska u Manchester United i navodno je to već tada bila gotovo riješena priča, s tim da su, kažem, tada uvjeti, odnosno čitava situacija bili drugačiji. Jack Grealish, kako sam kaže, namjerava razgovarati s izvršnim direktorom Aston Ville o navodnom tom prelasku, odnosno mogućnosti odlaska u Manchester United, jer sada je Aston Villa malo pokušala nekako zakomplicirati tu čitavu stvar i kako se bliži rok sklapanja tog posla, žele i oni naravno utržiti što više. Vidjet ćemo hoće li ovaj 24-godišnji veznjak na kraju završiti u Manchester Unitedu, ali kažu da je nekako on prvi na popisu želja kada je United u pitanju, naravno uz Jadona Sancha. Ne znam, zna li Željko nešto više vezano za Aleksandra Lacazetta i navodno zanimanje Juventusa za Aleksandra Lacazetta, ali to je ono što se spominje u engleskim medijima, dakle da bi Lacazette mogao doći u Juventus. Željko? Samo ako postoji neki igrač koji bi mogao da ode u Arsenal iz Juventusa, sviđa se Arsenalu. Mislim da se pominjao Bernardeschi kao eventualna, da tako kažemo, zamena za Lacazetta, jer Juventus para da potroši nema. Samo mogu da dođu u pitanje razmjene. Pa spominje se i u Atletiku, još i u prošle godine se spominjao i sad se ponovo spominje ovih posljednjih dana. Dobro, evo, znači tu ima puno materijala, vidjet ćemo kako će to izgledati.
A kad smo već kod Arsenala i Lacazeta, recimo da je Arsenal zainteresiran za 17-godišnjaka iz Sportinga, Jolson Fernandes, inače za ovoga napadača govore i tepaju mu da je novi Cristiano Ronaldo. Sad sumnjam da baš mogu tako daleko otići, ali evo, sve je moguće, naravno kad su mediji u pitanju, ima dečko 17 godina i kažu da Arsenal za njega nudi dosta gotovine i dodatno igrača, tako da i tu je također zanimljiva priča, vidjet ćemo šta će se tu dogoditi, a inače, kao što sam rekao već puno puta u prethodnim javljanjima, zaista su engleski mediji prepuni sada tih raznih varijanti, tko dolazi, tko odlazi, pa se tako vezano za Watford spominje senegalski napadač Ismail Sarr, inače također još jedan mladi, vrlo sposoban igrač, netko ko bi mogao pomoći u Watfordu, dakle, u njegovim nastojanjima u sljedećim sezonama i govori se čak o 40 milijuna funti, a inače između ostalog zainteresiran je i Liverpool, pa bi tu sada opet mogli doći do situacije da licitiraju i Watford i Liverpool za Sara, ali naravno to je još uvijek otvorena opcija, nepotvrđena, dakle vijest, transfer koji nije realiziran. Evo, toliko što se tiče nekakvih vijesti vezano za eventualne transfere u Engleskoj, kažem, trenutačno se najviše o tome govori, to je ono što plijeni pozornost fudbalske javnosti u Engleskoj i sasvim sigurno dok se ne završi prelazni rok, bit će tu još svakakvih vijesti. Hvala ti puno, Nevene. Za kraj, selimo se kod Dekija. Deki, za kraj malo da spustimo loptu. Šta se dešava ovdje kod nas gde se ne razbacujemo sa milionima? Pa da, ovdje se nešto ne dešava previše toga. Ima gomilu priča, vrtimo jer u suštini ovdje dva kluba daju pare, a i otprilike se onda vrte neka isti imena. Eto, mogu da krenem da dopunim Nevena da je Watford zvanično potvrdio da je Vladimir Ivić novi trener Stršljena, on je, znamo da je dominirao tamo u Izraelu, ali to je sa timom Makabija značajno lakši izazov bio nego ovo što ga sada čeka u Engleskoj i vidit ćemo da li će možda uspjeti da napravi nekakav proboj kakav je svoje vremena napravio tamo Slaviša Jokanović. Što se tiče vesti baš iz Srbije, prelazni rok, glavna tema, mada manje više se vrte, kažem, iste imena, izuzev, eto, Branko Jovičić, zadnji veznik Crvene zvezde, se vraća u Rusiju, on će da ode u Ural, Zvezda tu neće dobiti dobit će par, ali ne neke prevelike, jer on je dečko svoje odradio u Zvezdi i pustit će ga, neće mu praviti problema da ode, i dalje se interesuju za Lindsaya Rosa, međutim najzanimljivije šta će biti sa Federico Makedom, jer tu se dosta onako razlikuju informacije nas srpskih novinara i kolega iz Grčke s kojima smo suštinski redovno na vezi. Naime, ovde se nekako stiče utisak da je Zvezda poprilično uverena da će do kraja nedelje ili najkasnije početkom sledeće sedmice dovesti iskusnog Italijana, 29 godina, u Beograd, dok recimo u Atini predstavnici Panathinaikosa onako nezvanično ubeđuju novinare da od toga nema ništa, jer navodno imaju veće i jače ponude drugih klubova, što očigledno u Beogradu smatraju onako malo blefom, pa ćemo vidjeti šta će se tu na kraju desiti. U Partizanu, eto, bila jedna zanimljiva vestica da je Bibar Snatko rekao, okačena po društvenim mrežama fotografiju sa Vladimirom Stojkovićem i potpisom naš kapiten, čime može biti reagovao na neku našu informaciju da je u Humskoj onako postoji malo trzavica oko toga ko bi trebalo da bude kapiten, i sad to da je Vladimir Stojković kapiten nije ništa sporno, on jeste kapiten, međutim Vladimir Stojković ne igra, zamenio ga je trener na golu i sad je to Mladi Popović. Takođe drugi kapiten je Lola Smiljanić koji nikako ne igra i treći kapiten je Lazar Marković koji opet nikako ne igra jer je sada povređen, tako da neko mora da nosi traku. Dakle, nije spor da je Vladimir Stojković kapiten Partizana, međutim nije spor da neko tu traku i tu ulogu vođe na terenu, mada je pitanje kolika je ona u današnjem fudbalu, mora da preuzme neko ko je zaista na terenu. Za kraj, eto, možda mogu da dodam da to je dve stvari. Za kraj, Đorđe Petrović, juče mladi golman Čukaričkog, pisalo se da je on gotov za Monako da je otišao, da bi danas bio neki preokret, mi smo provjerili tu informaciju i ona je danas demantovana sa Banovog Brda, tako da ćemo da vidimo još šta će da se tu desi, a poslednja informacija iz sveta košarke, ABA liga gleda kako da će da se nastavi, da ne pominjem onu reč i plaćam večere Nevenu, znamo svi zbog čega, pa će, kako se zove, pokušati da pravi po nekom NBA sistemu, da se recimo prvih 6 kola odigra u jednom gradu po turnirskom sistemu, pominju se laktaši, pa da se onda napravi pauza mala, pa da se drugih 6 kola odigra u Podgorici
i da se tako prebrodi rizik što se tiče širenja zaraze. Nisi rekao tu reč. Kako si umješan i spretan s riječima, bravo, svaka čast. Covid. Neki, mi ovdje imamo puno covida, ja ne mogu tolike večere plaćati. Nema para. Nema velikog poverenja u rusku vakcinu je. Zatvara, Ivana. Piši kraj. Hvala vam svima. Uživajte u današnjem danu, kao i vi, dragi gledalci. Ukoliko vam se dopala emisija, subscribeujte se na Mozartov YouTube kanal, ostavite nam neki komentar, sugestiju, šerujte nas i lajkujte. Vidimo se sutra u isto vreme na istom mestu sa novim informacije iz svijeta sporta. Hvala puno svima, vidimo se sutra. Ćao! Do svidanja!